Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza iminsi yose. Turi kw'igenekerezo rya 23 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kivu ya ruguru. Hari imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi kuva ku igenekerezo rya 21. Imirwano irimo kubica bigacika. Abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC batangije ibitero bikomeye. Abarwanyi ba M23 barimo gutakaza ibice byinshi. Ndabamenyesha ko kugeza muri kano gatondo abarwanyi ba M23 bamaze gutakaza ibice bikomeye cyane muri Masisi. Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko iyi mirwano ikomeye yatumye abaturage benshi cyane batizabo. Izi video murimo kuraba imbere yanyu ni abaturage barimo guhunga imirwano ikomeye mu bice bimwe bimwe bya teritwari ya Masisi. Aba ni abasivile barimo guhunga imirwano. Amakuru yizewe aremeza ko urwamo rw'amabombe ndetse na za bombe nyinshi cyane byagiye bihahamura abaturage maze bakaba batangiye guta izabo. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Epfo. Abazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo kwigamba ko bamaze gucakira centre ya Kavumu. Hari za video z'abazarendo ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kwigamba ko bamaze gucakira agace ka Kavumu. Baravuga yuko barimo kureba neza ikibuga cy'indege. Amakuru dufite aremeza ko amasasu yongeye kumvikana mu gatondo k'igenekerezo rya 23. Muri aya makuru yacu rero turerekeza muri Kivu y'Epfo. Turarabira hamwe ingene umutekano wifashe muri kano gatondo k'igenekerezo rya 23. Abarwanyi ba M23 nabo baraye basohoye amatangazo menshi. Ni amatangazo yo kwamagana ibitero bikomeye by'igisirikare cya Kongo n'Abarundi. M23 irimo gusohora amatangazo menshi. Ibingibi rero biragaragaza yuko imirwano yakomeye ndetse ko M23 barimo kuyisukaho umuriro w'amabombe. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko General Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kohereza abandi basirikare muri Kongo. Ni mu gihe abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo ndetse bakaba bakomeje kwita kuri Songoye. Ese noneho kuri iyi nshuro General Neva yohereje abasirikare bangahe muri Kongo? Bagiye gukora iki? Ibi byose ndabibafitiye muri aya makuru. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda subscribe ndagusabye ngo ubikore. Imbonesha kure yacu yitwa Habari TV. Habari TV niyo mbonesha kure yonyine wasangaho amakuru yizewe kandi atosoye. Bikore rero, kanda kuri subscribe ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mugakurikirana ibiganiro n'amakuru mbashikiriza iminsi yose, mbahaye ikaze muri aya makuru. Ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi imirwano ikomeye cyane irimo guca ibintu. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20, imirwano yari ikomeye cyane.
abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye. Amakuru yizewe yemeza yuko za lokalite nyinshi zamaze gucakirwa n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kongeraho muri kano gatondo aremeza ko imirwano ikomeye cyane yamaze gusatira agace ka Ngungu. Imisozi ikikije ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya nayo irageramiwe cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo bamaramaje baravuga yuko bagomba gucakira ibirombe by'amabuye y'agaciro biri mu misozi ya Rubaya muri teritwari ya Masisi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 22 abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC bari barimo kwigamba ko bamaze gucakira ibice byinshi. Ndababwira ko ibice bya Rumbishi, ibice bya Gasovu, ibice bya Nkokwe, ibice bya Katoyi ndetse n'ibindi bice bikomeye cyane abazarendo barimo kwigamba ko bamaze kubicakira. Ibingibi kandi birajyana n'iyindi mirwano ikomeye irimo kubera muri Kivu y'Epfo mu bice bya Minembwe. Abazarendo n'igisirikare cya FARDC nako barigamba ko bacakiye ibice byinshi. Ku munsi w'ejo rero imirwano yabaye yasize M23 itakaje ibice. Dore nk'ubu ngubu amakuru mfite aremeza ko ibice bya Gasheke, ibice bya Murema, ibice bya Mberwa ndetse na Mutobo byose abazarendo na FARDC bamaze kubicakira. Muri Kivu y'Amajyaruguru rero ho biragaragara yuko abazarendo na FARDC barimo gukoresha imbaraga nyinshi. Rwose ibirimo gushikira M23 na kamaramaza. Intare za Sarambwe zirimo gutakaza ibice byinshi. Muri kano kanya turimo kuvugana amasasu arimo kumvikana muri Masisi. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bamaze neza gusatira ibice bya Ngungu. Hari imisozi ikikije ibirombe bya Rubaya naho biravugwa yuko ibintu byatangiye gukomera. Abasivile benshi cyane barimo gutizabo. Abaturage barimo guhunga iyi mirwano irimo kubera muri Masisi. Igisirikare cya Kongo cyatangije iyi mirwano ndetse kiravuga ko byanga bikunda kigomba kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Kuri iyi nshuro rero ikirimo kugaragara nuko FARDC n'abazarendo barimo gufata ibice byinshi. Rwose ndababwiza ukuri ko intare za Sarambwe zigeramiwe. Ni ubwa mbere bibayeho ko abazarendo barwana ndetse bakambura M23 ibice bikomeye. Ibyabereye muri Masisi na kamaramaza. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga yuko abasirikare ba Kongo n'abazarendo bakamejeje. Ndetse abazarendo bo barimo kwigamba bavuga yuko bagiye kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Abazarendo baravuga yuko bagomba gucakira ibice bya Ngungu ndetse na Rubaya. Abaturage bo batangiye gutizabo. Nk'uko nabiberetse muri video mwabonye abaturage barimo guhunga imirwano ikomeye irimo kubera mu bice bya Masisi. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi irimo kwamaganwa n'abarwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 yasohoye amatangazo akomeye. Yavuze yuko indege za FARDC zirimo kugaba ibitero mu basivile. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko indege za Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kugaba ibitero mu bice bitandukanye muri Kivu y'Epfo, muri Minembwe ndetse ibindi bitero bikaba byaribasiye abasivile muri Masisi. Lawrence Kanyuka yavuze yuko ibi bitero birimo kwivugana abasivile benshi.
Bwana Lawrence Kanyuka akavuga yuko birimo gukorwa na Kongo ndetse n'Abarundi ari ibyaha by'intambara birimo gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano rero irimo kubica bigacika. Mu gihe rero muri Masisi ibintu bikomeye, muri Kavumu naho abazarendo barimo kwigamba intsinzi. Abazarendo baravuga yuko bamaze gucakira santere ya Kavumu. Muri za video abazarendo barimo kunyuza ku mbuga ngurukanabumenyi barimo kwigamba yuko ngo bamaze kwinjira muri Kavumu. M23 nayo iravuga yuko yamaze kubirukana. Kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 23, M23 iravuga yuko ariyo irimo kugenzura santere ya Kavumu, ndetse ikavuga yuko abazarendo benshi ndetse n'abasirikare ba Kongo bagabye ibitero muri kariya gace bose bahasize ubuzima. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Kongo barenga 40 baguye mu bitero bagabye muri Kavumu. Amakuru yizewe aremeza yuko abazarendo rwose bamaze kwirukanwa muri kariya gace. Nubwo barimo kwigamba ndetse bafashe za video, ariko ndabamenyesha ko muri kano gatondo intare za Sarambwe nizo zirimo kugenzura santere ya Kavumu. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abazarendo na FARDC bari bakamejeje, bavugaga yuko bagomba gufata ikibuga cy'indege, nyamara byabataye kuwa amazi. Nubwo ariko batabigezeho, amakuru dufite aremeza yuko barimo kwisuganya ngo batangize ibindi bitero bikomeye bigomba kwisubiza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Epfo, mu gihugu cy'u Burundi ho bakomeje kohereza abasirikare muri Kongo. Generali Evariste Ndayishimiye urongoye u Burundi yaraye yohereje abasirikare barenga 4,000 muri Kongo. Abasirikare barenga 4,000 bamaze kugera muri Kongo. Bano ngo bagiye gufasha FARDC n'abacancuro bayo kugira ngo barwanye M23. Muri iyi minsi igihugu cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare muri Kongo. Ni mu gihe abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo.